na Kozmo TV-ju gostimo prav posebno ekipo punc in sicer v rubriki Moda se nam bojo predstavile Maja, pa Elvira, pa Petra, pa Ajda. In punce so dobile čisto posebno nagrado, sodelovali so v projektu Adriatic Slovenica in so zmagale. No, punce, povejte mi, kaj ste dobile za nagrado. Shopping! Ampak to ne pač tako, ne vem, kako imamo mi navado, tako na popuste leteti pa na 50 €, pa take stvari, pač skupnega fonda. Ne, ampak imamo zdaj pač 1000 € od Adriatic Slovenike, pač sodelovali s Kozmo ekipo, pa vsak od prijateljic dobi 200 €, tako da perfekt za punce. Ok, kaj bi se zdaj spohrabite, no? Kaj ste si zastavili, kaj bo? Zdaj bi največ vse. Ja, plašče, ali so to pač obleke, ali kaj bi rade? Pač punce zmeri vse rabimo, nikoli nimamo dosti obleč, pač vse treba, tako da vse od majk, plašč, čevlje, speto, cvetja. Čim več imamo polno maro pa za obleč, tako da ne boš dobro se odvala, da ne bomo kaj znali skombinirati. Ok, pa da. Ajde, dej. Kaj je to? Ja, dej malo za bolj oblekci. Čevelj. Tigri? Evo. Maja, vzorci. Moj. Ja. Ne. Kratlek do žarenca za zamerati, ko vam njih tukaj visoke pete. Kaj si pod stropom? Ja.